Twi Made Easy. Hello, Gusia. Nema Akwaa Babio ever Twi Made Easy so. Welcome back to Twi Made Easy. And yabetwa ye tree adisuane so. And na disuano ever nipedria honam Akwaa, the human body part. Why a crado? Anne yaya crado. Let's get started. Yan shasir. Belly button. Efnuma. Leg. Enan. Knee. Kotodre. Ankle. Namposo. Toe. Nanswa. Toenail. Enambore. Fingernail. Ensabore. Back of the head. Etiko. Back. Echi. Waist. Sisie. Bat. Etuo. Thigh. Esre. Knee pit. Nankokum. Calf. Anantio. Heel. Anenti. Breast. Nufuo. Private part. Ase. Wase. Yebeshiebio. We shall meet again on the next lesson. Bye. Eti abati kotodwe nanswa. Eti abati kotodwe nanswa. Enine aso ewenine ano. Eti abati kotodwe nanswa. Mede maso tiasem. Mede meni uade. Mehwene huyade. Eti abati kotodwe nanswa. Eti abati kotodwe nanswa. Enine aso ewenine ano. Eti abati kotodwe nanswa. Mede maso tiasem. Mede meni uade. Mehwene huyade. Nante, mini padre.
Thank you for watching. Join our YouTube family. Like, subscribe, and share. Bye.